Pre svega želim da čestitam svim pravoslavnim hrišćanima najradosniji hrišćanski praznik Božić sa jednom jasnom porukom, onom porukom Evanđelja koji smo malo pre govorili. Poruke Evanđelja koji su glavne, to je ljubav i mir. I sa ovog prostora Kosovsko-Metohijskog šaljemo poruku čitavom svetu da mi kao pravoslavni hrišćani svojim postojanjem i bitisanjem na ovim prostorima, dakle svojim, šaljemo upravo te poruke. Svi smo pozvani da ljubimo jedni druge, da ljubimo bližnje. Hristos koji je došao, upravo nam i te dve zapovesti dao kao najveće. Da ljubimo Boga i da ljubimo bližnjega svoga. Da se izmirimo sami sa sobom, da se izmirimo jedni sa drugima, kako bi na ovim prostorima slavili Boga i svoje pretke se sećali i imali uspomenu, dakle, upravo na njih. I ova pesma kojom upravo naša omladina ovde proslavi današnji praznik, govori da sećamo se na svoje slavne pretke i da ih nikada nećemo zaboraviti.